ev çend rojin di navbera Filistînî û İsraîlî de şer û pevçûn e. Tevgera İslamî ya berxwedanê bi vî rengê navê xwe ev navê wê yî ne ku ez ew dikim. Tevgera İslamî ya berxwedanê Hemas. Navê wê bi vî rengî ye. Êrişekî ji nişkave û berfireh bi ser İsraîlê de kir. Bi rokêta, bi derbasbûna sînor. İsraîlî veciniqandin. İsraîlî ku yani dinyayê de di dinya hakimiya bandora İsraîlî li Amerîka û li Ewropa herkes dizane. Lê tevgera İslamî a Hemasê bi tiştên wilo yani çekên neheqwasa xurt êrişî İsraîlî kir û İsraîl îşand, pir îşand. Dîlgirt, kuştin, xerakirin, rewşekî alam, rewşekî şer. İsraîl di 1973 û heta roja îro şerekî bi vî rengî nedîtiye. Erdhejekî, erdlerzekî siyasî û eskerî wilo nedîtiye. Lê li gorî me dema Hemas êrişî İsraîl dikir û İsraîl dida ber şîlmaqa, li aynî wextê de PKK jî dida ber şîlmaqa. Kî? Hemas. Çima ez vê dibêjim? Ne ji ber ku ez piştgiriya Hemasê dikim. Na. Hemas jî tevgerekî terorê ye. Tevgerekî İslamîst e, radîkal e, tevgerekî terorê ye. Erê dibêje doza Filistînê û rizgariya Filistînê û nizam çi filan lê tevgerekî terorê ye. Terorê kiriye. Hemas jî teror kiriye, PKK jî teror kiriye. PKK jî dibê nizanim doza Kurdistanê û serxwebûnê û azadiyê li cîkî û li deverê din çinê din dibêje behsa vê mijara hanê bikim. Lê çi dihêle Hemas û PKK bişebihîne hevdû? Çi heye? û çi dihêle ku Hemas ji PKK çêtir be, baştir be? Baş. Yek, gelek guman hene, gelek axaftin hene ku İsraîlî Hemas çêkirin ji bo li hemberî hêz û grûpên çepgir ê Filistînî derkeve. Grûpekî rastgirî İslamîst li hemberî grûpên çepgirî Filistînî ku çek bikar dianîn li hemberî İsraîlê. Lê Hemas ji bin kontrolê derket. Çawa ku Amerîkî hêzên Efganî alîkarî didan hêzên Efganî Mûcahidê Efganistanê li hemberî Sovyeta berê pişt rêja ev mûcahid ev hêzên radîkal ê İslamîst li hemberî Amerîkî derketin pişt re ev ê çîrok nas dike her wiha Hemas jî ji bin kontrolê derket êdî bû hêzekî anti-İsraîlî li dijî İsraîlê. PKK jî bi vî rengî. PKK jî gelek pirtûk, gelek nerîn, gelek guman hene ku dewleta Tirkiyê ava kiriye. Mît ava kiriye. Ocalan di gelek ciha de pirtûkê xwe de dibêje têkiliya wî pîlot re, têkiliya wî bi Kesîra Yıldırım re perê ku ji mîtê jêr dihat dibêje Apo dibêje. Kengî got Apo? Apo piştî 93 wan êdî behsa vê meselehanê kir. Berê behsa wê nedikir. Piştî 93 û hin rojnamevanên Tirk jêr gotin metel filan derê dîtiye û Owur Mumcu pirtûka Owur Mumcu tê bîra we hewldanê wî û amadekirina wî pirtûkê di 93 de ku Owur Mumcu behsa têkiliya PKK û mîtê de bike û Apo nûka Apo behsa vê meselehanê kir û ji Apo digot me mîtê xapand. Me bi perê dewletê partiyê ava kir.
ما لسر پشتا گرو شێرا ڕێخستنێکی ئاوا کرد ولۆ دەگوت بەهانە یادەدیت ومەژی سەرێ خۆ دەژامەت گۆیا و چ قەڕاسەی زلاماییە چ یەکی زیرەکی ولۆ فێم دەکە و کارەی دەولەتێکی دیرۆکی و کوور وەکی دەولەتا ترک وێ بخاپینە ئاپۆ لاوێ عوێش و عەمەر وەرە میتا ترکا بخاپینە دەولەتا ترک بخاپینە ئارتێشا ترک پارتی و ڕێخستن و ئەنتەلەکتۆرێ ترکە هەموو بخاپینە مەولۆ باوەڕ دەکرد سەرۆکێ نەوەویە سەرۆکێ نەتەویە سەرۆکێ تەوتەویە هەموو تشتی یعنی دکارە هەموو تشتی بکرد ئەم بەوێ ئاستا نزم بەوێ یعنی بڤی شێوەی ولۆ بەسیط و سەراسەرە مە باوەڕ دەکرد ما ji vir û derewê apû bawer dikir dêmek guman li ser avakirina PKK heye ku qaş û PKK ji bin kontrolê derketî hinek siyasetmedarên Tirk ê ku behsa vê têkiliya hanê dikirin dibêjin digo îşaretê dikirin ku mît ava kirî lê ji bin kontrolê derketî kam çawa dîsa vegerînin têxin bin kontrolê hinek din dibêjin ku apû niha li wê derê û PKK niha li gorî berjewendiyê dewleta Tirk dixebitin li Rojava li Başûr û dewleta Tirk naxwaz yanî tiştê ku Hemasê tîne serê İsraîlê PKK nayîne serê İsraîlê demekî ev divî di gumanê damezrandinê de Hemas û PKK dişebihin hevdû di gumanê ku ji bin kontrolê derketiye kontrola İsraîl kontrola mîtê dişebihin hevdû lê şêweyê êşandinê bi qasî Hemas di van sê roja de İsraîl êşandine PKK di çil saliya xwe tevahî wilo dewleta Tirk neêşandî nexistî rewşekî alarm û awarte û bi vî şêweyê mezin heqwasa kuştî heqwasa birîndar heqwasa êsîr PKK nekirî tevlî ku PKK sîlah û pere û ezmûne û tecrîbe û nizanim çi heqwasa sal û derewtê û Murad Qaraîlan wê ji mir derkeve û bike qîjeqîj û qerebaliq û tuliya bihejîne û em ê me dijmin li Heftanînê gêj kiriye eger were Zapê mîtine bikin me dijmin li Dêrsimê gêj kiriye eger were Efrînê em mîtine bikin ev gevxwarinê Qereîlan hemû kes dibîne Hemas Qereîlanê wê tune were zirt û fortê vala bin bêdeng hayê kesî jê tune û ji nişkî ve li İsraîlî bixe ez nabêjim ê Hemas bi ser bikeve û ez ne rêklama vê êrîşahan dikim û ez dijî şerim û ez dijî şerê ku navbera PKK û dewleta Tirk jî deyê ez li dijim lê PKK ê ku wilo xwasa zirta didixwe û gefa li dewleta Tirk dixwe hema bere nîvê Hemasê bikirane ne bi qasî bere nîvê wê bikirane loma ez dibêjim dema Hemas şîlmaqa li İsraîl dixist şîlmaqa li PKK jî dixist sîleya li PKK jî dixist kî Hemas bi vî karê xwe hanê ji ber ku imkan û derfet û pere û sîlah û rewşa kulcem PKK heye hezar qatî kulcem Hemasê heye çi Hemasê heye çi Geza yanî herêma Gezayê Kurdê me Bakur nizanin neqşeyê vekin û ji xwe lê binerin bêçûqeyse biçûk e ne çiya têde ye ne newal têde ne ne şikev têde ne yanî milyonek kes di nav ambargoya ekonomî xweşik avtine xweşik elektrîk tune yanî derfetên jiyanê rewşekî pir dijwar pir zehmetê dijîn PKK newlo ye PKK Rojava xistî bin kontrola xwe Başûr xistî bin kontrola xwe li Ormiye dibin kontrola PKK de yê Ormiye dewleta Tirk behsa Ormiye nake ka PKK li Îranê çi qîsa xurt e dewleta Tirk sergoyê xwe dabêje jêr nelazim e qaş û dewleta Tirk li Bakurê Kurdistanê xurt û
وكامب يعني جريلا ايوان جمرت شي انقري PKK مراد كرايلان جديولات ضد جوانا بشين الويدر يخبط قيلا بفايدة بأنجام وبتشتكي هر كاري لشكري پرورده لشکری لجم حماسي ببين جنرالي مزن جنرالي قراسة مراد كرايلان يعني بشكي يجي حماسي درس بگرن ديفيرا وشاهانه ده خالا كو تشتري شبه حماسي و PKK وان دقينه هف خالا راديكاليزم خالا كنت دوي حماسي فاكي ويشتر بيجي إسلام وبراتي ونزانم شو ويشتر خوش بك ونرم بأتي بقيب صحابينا اللي بتشعبي نيارتي لفلسطيني دنرن فلسطينية تشبقر وان وكي كافر دبينه وقتلاوي حلال دبينه كي حماس PKK لآلية PKK PKK جدي بيجي جواکا دموکراتیک جواکا اکولوژیک و ژین و ژینولوژیا و اکولوژیا و دموکراتیلوژیا و جنالوژیا و وان شروكيان حمود ويجا لي تحمل اويج رخنتنا تحمل PKK جي دموكراسية رتنا افرو دروي كو PKK لسر آزادي و رزقاريا كردستان دقوت عيني فرو دروي لسر جواكا اكولوجي ولسر جواكا ديمقراطيك و اكولوجي اگر PKK ديمقراط بانا اگر PKK اكولوجي بانا PKK و جميل بايك بوزي خونت خصنا برا عبد الله دمرباش وجنا عبد الله دمرباش PKK و جميل بايك مداخلة اودا رازانا عبد الله دمرباش ندكر PKK مداخله جیانا بنگی یلدز نتکر PKK در مداخله جیانا اندامی خواه يعني نتكر اگر دا جیانا ديمقراطيك و اكولوجي و تشتيكو رو بحث دكن اللي PKK ده هر دو قناغا جي دروا الگلي كردكن دو قناغا كيفن ده دما دو كردستانا سربقا و آزاد و جسر خبون و آزادی برومتر تشتكنين دركت دراو نا جسر خبون و آزادی برومتر هي چیه خۆلیسەریە دەموکراتیک و کۆمارە دەموکراتیک و ئەف دەرە و مەرەوەیهانینە ئەو ژە سەرخەبوون و ئازادیە چیترە شخۆر بنەرن دەئژە ئەف کەریە لە دۆرا PKK و لپەی PKK دمەشە باوەڕ ناکە چی بەلگەیە ژێر بینە برێمە PKK نە تەفگەرە ئازادی خوازە PKK نەما تەفگەرە ڕزگاریە نەتەویە ڤالایە باوەڕ ناکە ji min jî bawer nakin ji serkirdeyên PKK jî bawer nakin ji xwe li qerasê şoreşgera Doran Kalkan bê çi dibêje çawa tevgera PKK didin naskirin didin terîfkirin lê guhdar bikin û bi zimanê Tirkî û bi zimanê ne bi Kurdî min ji wan rê wan da Bahoz Erdal dibêje em nema dewlet dixwazin şeklê klasîk ê Kurtuluş Ordusu û herekesî em nema dixwazin min berê di vîdyoyê berê di xelekê berê di behsa vê mizarahanê kiriye Murat Karaylan dibe dewlet di çavê me de tarî bû deselatdarî tarî bû bi zimanê Kurdî zelal min anî pêşberî alîgir û tirşikçî û şorbeçiyê PKK ji min re bên dixayîne de baş e bi zimanê dayîkê PKK guhdar bikin bi zimanê dayîkê PKK lê Duran Kalkan guhdar bikin. Net bir biçimde açığa çıkmıştır. PKK devlet ve iktidar odaklı bir parti olmaktan çıkıp
kadın özgürlüğüne ve ekolojiye dayalı demokratik toplumcu bir partiye dönüştükten itibaren onun fikir boyutu, düşünce boyutu, teorik, ideolojik öncülük boyutu daha çok öne çıkmıştır. Vallahi فإذا آپوژی به دهه جارا گوتی ام دولت ناخوازن ام لدجی دولت بوینینه ام لدجی فدراسیونا باشور کردستانی ام ناخوازن و دیسا کیش بر وره اجمر بشه زردش حاجه وره اجمر بشه تفگره آزادیه یا تفگره آزادیه چی ویا PKK tevgera azadiya çi ye? Hizní heca wê ji mir bêjin tevgera azadî ye. Rêbirê me ev naxwazin, azadî naxwazin. Kurdistan naxwazin. Hûn ê bi zorê wê bikin tevgera azadî ye? Bi zorê? Baş e tevgera azadiyê ye. Tevgera azadî û demokrasiyê û nizamçı û xweseriya demokratîk. Hizní heco li Amedê çi dike? Çima li wir dijî? Çima li Qamişlo najî? Çima? ما اوی ای در دور ایوی مالباته یان جی ای کرد یا ای در دورا پککی جی حزنی رو نابجن تل آمده چید که اما قامش لو هی هرش خور لقامش لو بجی تل آمده تتی تعطیل خول آمده دیگه مه هک دوست سه چار کابه بچقیسی تل ورد مینه تل ورد چید که تی اوجا نتنه اوجا رکلاما پککی جیب کسی کشی خوشوی ناینه تنج مرده بجن دبیت ده چی ترکی و تی کەسێکی شێ خۆشتە ناینێ تە ئاژانێ ترکایی و تنزانم چی ترکایی و فلان و وانگۆتنێ وانی چی باشی چما ئیشێ خۆش حەزنی حاج و ناینن تەماشەوانێ هێژا حەزنی حاج و ئێک و لجوو مافێ پەنابەریە لە ئۆروپا ستەند bi behaneya ku ew ê dewleta Tirk wî bikuje mafê wî penaberiyê li Swêd nehat qebûl kirin çû welatekî din Swêdî jêr gotin eger dewleta Tirk te tehdîd dike her giliyê dewleta Tirk li cem dewleta Sûrî bik tu çima hatî cem dike tu di lîsteya kuştinê de yê dewleta Tirkiyê were te bikuje herige çi eleqeya me jê yê here ji dewleta Sûrî re bêje ev حزنی حاجو کو دوست آپوچیا و رکلام آپوچیا دکه و پس نه آپو دده آپوی کد بیجه مصطفى کمال آتاتورک نه دشمنه گلی کرده مالباتا حاجوون گهدار دکن آپو د بیجه مصطفى کمال آتاتورک نه دجمنه گلی کرده ونوی قبول دکن شا آپو باشه اگر نه دجمنه گلی کرده حاجو آغا جبو چو خوی بونی چکر جبو چو لهمبری مصطفى کمال آتاتورک در دکت اگر نه دجمنه گلی کرده دیمه کی حاجو آغا نحق بو لگوری نرخاندنا آپو یا آپو راسته گوتنا آپو راسته دبیجه مصطفى کمال آتاتورک نه دشمنی گلی کرده اگر آپو راست به دیمه کی حاجو آغا شاش بو یا حاجو آغا راسته و کمال آتاتورک دشمنی گلی کرده جبرکو شیخ سعید کش جبرکو سوزی خوش بو کرده انکار کر جبرکو سید رضا کش جبرکو بحزارا گلی کرد کشت و حاجو آغا آنا جتر با خوشی رابه و دیسا لهمبری کمال آتاتورک و راوسته و اوی خباته بکه و اوی خویبونه کی دنجی چه بکه لهمبری کمالیزمه و تفسر چعوی آپوکه دنگی متیوه ایکو پاراستنا نرخی حاجو آغا دکه ازم نه دکتور حزنی حاجوی نه آپوچین دناف مالباطا حاجو ده ایگو پاراستنا نرخی حاجو آغا نرخی نتوی هلوستاویان نتوی هلوستاویان اجتماعی لهمبری کمالیزمه لهمبری مصطفى کمال آتاتورک ازم نه
ايكو دبن باسكو وبهشتا PKK دجين ودنافا ودروين PKK دوباره دكن وش دروين PKK باور دكن وبلاف دكن يا افراست يا افراست يعني چاراسيا سيمين تنه يا ابو راست يا حاجو آغا راست اگر حاجو آغا راست به او راسته demek ki apo deravatk. Demek ki beri her kesi eko bahaneye ji Mustafa Kemal Atatürk ribîne û ji xwîna Kurda paqij bike berî her kesî ji nava gelê Kurd û Kurdistanê li hemberî apo û li hemberî PKK derkevin gerek malbata haco bin. Gerek xwedî li nirxê bapîrê xwe derkevin. Ez vê dikarim bêjim. Zêdeyî wê çi hebe wekî din êdî gel guhdar dikin. Hûn jî guhdar dikin, gel jî guhdar dikin. Bê çawa PKK xwe bira nav malbata dayî. Çawa bi nirxên netewî lîstiye. Çawa yanî Abdullah Demirbaş û jina wî wê ji hevdû qut bikin. Ev e. Partiya Ekolojî û Demokratîk wê ji mir netewaya demokratîk çê bikin û komara demokratîk çê bikin û jin û mêr bira hevdû didin.